Aye, mina iza Swaka Chauke aka YouTube channel ya Swaka Chauke TV. Ni khensa vanhu hinkwavo lava nga nghena va subscriber aka channel ya Swaka Chauke TV. A hi channel ya mina ni ri wexe channel ya hina hinkwenu. Ni ba mandla futhi ni velela ka vanhu hinkwavo lava nghenaka va viewer ti-video ta Swaka Chauke TV. A swo boha ngopfu pheku mi nge mi vona, mara mo twisisa ku mo fana mi vona hi ku mi rhandza content ya Swaka Chauke TV. So munhu u ta va ri na problem leyi kulukumba swinene ngopfu loko munhu a nghena ka YouTube ya mina kumbe ka channel ya mina a fika a pfulapfula ti-video ivi a tsandzeka no subscribe ku ri hi ku na n'wi tata ma vo. Yeah, so namuntlha ni langutisa topic ya ku why Mapele became irrelevant. Mapele the Boss, why he became irrelevant. Swi tala ku se ni jabi ka conclusion liya ya ku Mapele aka nkarhi lowu hi nga le ka wona di-irrelevant ma vo disa letiya. Yeah, and mata ku a xi xo vava ku fana loko mi vo artist leyi nga talented ngopfu na mi kuma ku se irrelevant ku se hi humeli moya vanhu a va hi teki serious. Swa vava swilo leswiya hey, ngopfungopfu loko ni kuma ku na artist ya ko yi yimbelela kahle na voice ya kahle ku ri mi ti vutisa ku mara why yi nga regain i fan base leyi a yi ri na yona kumbe nduti loyi a yi ri na wona. Ma ni twisisa ku a xi xo vava ku fana sweswo hey. Swi fana loko mo yingisela voice ya kulukumba Penny va yimbelela ngopfu na voice ya vo ya nandziha na, mara mi nga ti vutisa ku why loko va humesa na tinghoma ta ho guwa a ri lunghangi guwa he guwa a ri lunghangi guwa. Mi ti vutisa ku why risimu leri ri nga fikangi ri va na huwa ku ri munhu loyi wa ha yimbelelisa leswi a khale a yimbelelisa xiswona. Ma ni twisisa i ku luza relevance aka vanhu, ma ni twisisa. So lexi mina ni nga fika ni xi kuma hi Mapele the Boss ku i lexi nga fika xi va endla ku va luza relevance i timhaka ta ku japajapa ku humesa i point ya mi yo sungula. Leswi swa ku va mi kuma munhu a japa ku humesa so mi kuma ku a nga humesi lembe leriwani ivi a humesa ka lembe leri a ri taka, i point ya mi yo sungula. Xa vumbirhi xi nga dlaya Mapele futhi i ku cincacinca ngopfu studio. Ma vona studio wa cinca but swi kahle ku u cinca u kha u langutisa na career ya wena ya side ra hala musicini, because music ka van'wanyana i career ma vo mo swi veka ku i career music hi ndlela ya ku va ko vanhu lavan'wana lava mi kumaka ku va hanya hi swona swa music ma vo mi kuma ku u dya hi swona na swin'wana na swin'wana. So Mapele u luzi relevance hikwalaho ka ku va kha a cincacinca ngopfu studio xin'wana na xin'wana xi na flavor ya xona. Studio xa Soul Makamba xi na flavor ya xona, a sound leyi nga laya ka studio xa Soul Makamba a yi nge fani ka studio xa Hlawusikiza, a yi nge fani ka studio xa Ngalasi, a yi nge fani ka studio xa Dr Joe Shirimani ma vo. So mi kuma ku ka Mapele hi khomeleli ka album leya ya Mathivela for an example. Loko se ha tiphina hi album leya Mapele luya se u humesa ka rhangana, ma ni twisisa. Flavor se shiftini flavor leyi nga tolovela yona ka Mapele na ku tsakisa loko ka ti-voice letiya ti va ku ti ri koka studio lexiya xa Dr Joe Shirimani ma vo. Then se ku okay adjusta se la ta tolovela studio lexiya xa rhangani ka side ra matirhelo ma voice ya Mapele na kumbexani ka tinghoma ta Mapele hi luya Mapele so cincile so tlangeliwa vo Sono the Producer. Ma swi twisisi ku ri se hi hlanganisiwa tinhloko mi kuma ku hi dlina se hi nga swi twisisi ku ku endleka yini i point yin'wana yaleyo. Point yin'wanyana futhi leyi dlayaka Mapele kumbe yi nga dlaya Mapele i mhaka yo yimbelela ti-genres to tala hi nkarhi wun'we munhu a ri yexe ma vo. Swi fana mi loko ku ri ku nkarhi wun'wani fane analyze sweswi ni kha ni ba hi Xivenda ni kha ni analyze swilo swa Xivenda ni ta yi luza relevance na mina hi mhaka ku swilo swa mi swi ta dlina kun'wana swi va out of content swi nga ha twali ma vo. So swi kahle ku munhu a stika ka xilo xin'we i vanhu va dlina va tolovela xixiya hi xo i point yin'wana yaleyo. Point yin'wana futhi hi liya ya ku va Mapele a fika a sungula ku bifa ngopfu Benny Mayengani a n'wi like na swi twisa ku beef yi kahle beef ne yi endla ku music like timhaka ta ti-entertainment na swi twa ku sometimes ta kuma ku Mapele swilo leswi a swi bifa Benny a nga ri serious like a ku va just ku entertainer vanhu vele it's good ma vo. Problem i ku u vula yini u bifa munhu un'wana u ku yini yena ma vo. Swi na nkoka ngopfu marito mo bifa ma na nkoka ku va u ma tirhisa kumbe u ma hlawula, because man'wani ma dlina ma tlhela ma backfire ka wena mi kuma ku ma ku poyila loko vanhu va ku langutisa va nga ha dlini va ku teka u ri serious hi ndlela ya yona leyi a va ku teka yona before.
ma twisisa. So hi ku ya hi mehe hi swo swi nga fika swi wisa mapele timhaka teto mapele wisi timhaka ta ku cincacinca ngo studio a wisiwa hi ku bifa beni hi mabifelo lama mahlamba leyo ka yi nga tumbelangi liya ivi a wisiwa hi timhaka ta ku a wisiwa hi timhaka leta to cincacinca studio tanihiloko se ni vulini ma vo. So hi swin'wana leswi nga fika swi endla ku mapele swa yena swi nga ha vi na that thing. A tlhavisiwa ngopfu hi timhaka leta to japajapa lembe mi kuma ku lembe leri a nga humesi leri wa humesa u cincacinca tinghoma ku boha R&B ku boha ku boha house ku boha marabenta ku boha yini ma twisisa timhaka swo taniya hi swo leswi nga wisa mapele hi ndlela yo fana na leyo. Ni ta kombela minkarhi va ku subscribe aka channel swa ka Chocky TV. Ahee.